Carta yu'un te Pablo tabanti Romanos ta capítulo 1 y ta versículo 1 hichayal. Ho'on Pablon yabaton te Jesucristo layikon tah pukop tsabilon tas venta yalel telek yachilkop yu'un te Diose. Hanish telek yachilkop te albilskop lal yu'un Dios. Tas chulus hun tas venta te albanehetik yu'une. Habi haskoplal te kahwaltik Jesucristo te hasnich an Dios tukel. Has tzumbal te muk ahvalil David tas ventas baketal. Haugmeto akota ilel te hasnich an Dios te yicho yu'ele. Melel chakushtal tabay animaitik. Tas venta te espiritue te yash chul teswane. Tas venta te Jesucristo te ayotik te kushta yel yu'un te Diose. Sok layak banishkatel ta pukop. Sventa yu'un hich meyakak beshchunik Dios te antzviniketik tas pisil nacionetik. Hich bitil te haeshe te ikbilesh yu'un uuk te Jesucristo Yah patbeye shawotanik ta pisilik te ayesh talum Roma, te kush ya yesh ta yotan te Diose. Sok te ikbilesh sventa chulum yu'un Dios yashkoesh. Ayukme yutzilal sok lamalukme kinal yawayik yu'un tas venta te tatik Diose, sok tas venta te kahwaltik Jesucristo Te Pablo yotan yayil te machatik ayik talum Roma. Versículo 8. Te bilas babial yakale ha te yakalbei bayal bokol te Dios ta ventaik tas tohol te Jesucristo Yu'un la kayish tohol te bitil ayish shchungel awotanike melel puhke mishak oplalik tabayuk tas pamal balomilal. Melel te Diose te hunash kotan kakoh bata abatinel yu'un te yakalbeis koplal tabayuk tes nichane ha testigo ku'un tes pisil ore yah naesh te kalal yah kopon te Diose. Spisil ora ayon tayalel bokol tas tohol Dios te yakuk shtal kileshe te mehiches kanyotan sok te lekuk yashkoon talok el tabanti ayeshe. Melel toyol kotan te yashtal kileshe. Sventa yu'un hich meyakak beyesh yipa wotanik ta sventa te mahtanil yu'un te espiritue. Sventa yu'un ya me ataik shans tulanila wotanik Ha yakal te pahalme ya hech muktes beh bahtik inal yakaitik. Ta huhutul ta sventa te bitil pahal aish chunhel kotantike. Kermanotak yakal beyesha wayik te bayel vuelta te kantal kileshe. Hogmeto ay bilalas komon te huhum vuelta Te bitil ay ta kotane. Ha te yakai kaho ta wolilik uuk. Hich te bitil lah pasish tas tohol te yantik lumetike. Ay betas tohol te griego itike sok te machatik ma griego uke. Sok ay betas tohol te machatik ay spihilike sok te machatik mayuk spihilike. Hich yu'un te hoone toyol kotan yu'un te yakuk shtal kalbeyesh uuk te lek yachilkop te hayebesh ayesh talum Roma Te yu'el te lek yachilkope. Versículo 16. Melel mashkeshawon yu'un te lek yachilkope. Melel ay yu'el yu'un te Diose. Sventa yu'un hicheshkolik spisilik te machatik yashchunike. Ha nailal te judío etike sok uuk te yan lumetike. Melel yayal te lek yachilkope te ha to yash ilot yu'un Dios te macha aish chungel yotane.
Hichnish te bitil tsibubil hilele, te machato yash ilot yu'un Dios taswen tashchun heliotane, ha me yash kushin yu'un teshie. Te bilas muline te ants viniketike. Melel te yilimba te Diose yash chiknahtalk alalta chulchan tas toholik te ants viniketik, te mash yichik tamuk te Diose sok te ma stohiluk te bilayas pasike. Sok tes makohik ates melelil kope. Chikanta nael yu'unik te bitil ay te Diose, melel yashu tana beyels bay yu'unik. Melel yashu tana beyels bay yu'unik a. Yu'unyak ohishta ilelta hamaltas toholik. Tikalalas chiknantes te balumilale, ha aita nael a te bitil ay te Diose. Manchuk te memachikanuk ta ilele. Habi, ha te bitils bahtel kinal ayu ele sok te bitils talel Dios tukele. Hich mayuk bila yashu yas max baik tak opa. Hich snaoh bayik bate Diose hauk meto malas kanyal bayik yutzilal te bitil ha Dios tukele. Sok mas kanyal yal bayik wokol. Nuhelish tahowil kopte yotanik sok kashel ayik ta ikinal. Yayalik te yotanik tas kopike hauk meto bol te yotanike. Hichlas kat pumbeyikish te yutzilal Dios te mashlas tukele. Spaso hik tas lok omba ans vinik te mas taleluk kushule. Sok slok ombail mutetik, sok chambalametik, sok chanetik. Ha sventail te ihkitayotik yu'un Dios tas pasel spisil te bila amene, te yash biktah yotanik yu'un spasel, hich yaspasik te bilak eslaltik sba, te yaspas tas bak etalike. Laskat punik tes melelil kop yu'un te Diose, ha lashchonik te lotil kope. Hich la yichik tamuk, sok las lahins baik tas tohol te bila pas bil yu'un te Diose, mahauk las lahins baik tas tohol te machah pas vanehe, te ha ay ta ichel tamuk, tas bahtel kinale hichuk. Ha sventail te ihkitayotik yu'un Dios tas pasel spisil te bilak eslaltik nash sbae, hasta te ansvinik ansetike, hasta te ansetik yu'unike la yihkitayik te bitil ais talelike. Hich las pasik te bila mas belaluk ay ta pasel yu'nik, tas venta tes bak etalike. Hich nish las pasik uk te viniketike. La yihkitayik te bitil stalel yas kopons baik sok te yinamike. Las kopons baik sok te machatik pahal vinik soke. Mayuk eslal ta yotanik. Tes hois baik ta vinikil te las kopons baike. Hich ya yichi castigo yu'un tas bak etalik te bitil mero ilay bils ba te bilayas pasike. Inte bitil malas kans na beyiks bata melel te Diose. Hich ihkitayotik yu'un Dios. Hich hovihik tahyalel. Hich hovihik tahyalel. Ha las pasik te bila mahichuk yask ampasele. Nohel tayotanik spisil ta chap te bila malekuk ta pasele. Ha te yalel ta molil. Ishtayel biktal otanil, te bila amen, hech otanil, milaw, hachkop, lo laivane, sok bolteswane. Amen skoplal, la yayal beite yantike, amen skopla yayal beite yantike, walak patinwane hetik, skontlo in el Dios, kahkal koptaivanehetik,
toiba otanetik, toiba k'opetik, yasleta yotanik muliletik, k'axintay mantaletik tas tojol tes me'statike. Bol otanetik, che'b'al otanetik, mayuk mach'ek'ux yayayta yo'tan, mas naiks pasel perdón, max k'uxtaywanik, te mach'atik jich ya'telike, sna'ojik stojol telek, sna'ojik stojol talek te b'it'ilay, ich'el tak'op yu'un temulile, sok sna'ojik stojol temeyaspasik inmuliltoj, ja'yastojik talajel yu'un, ja'ukme'toj jich yakalik tas pasel spisil ora, sok b'inax yo'tanik yu'un te jichnix yakalik tas pasel uk teyantike. Bueno, ja'tuta yan vuelta yakiltik tabanti capítulo 2.